Super Fight Series kan en som dona Ngurbiakhlua Hauzel Lalruatzela Hauzel te harin matsun dona kum som pasal kum som le pali a upa ania keri za som red centimeter za som red pati asang lin red hi. This fight is for the super middleweight division. Approaching the ramp from Mizo, Mizoram, blue corner, Ngurbiakhlua Hauzel. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the fumble, and I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get lost later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I 500 bands wanting flashy rings. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope thing. It seems my main thing was to be major. Paid the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One niggas getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but before gon' get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks. And his opponent from Mizo, Mizoram, red corner, Lalruatzela Hauzel. Standing in the blue corner, 17 years of age and weighing 76.204 kilogram, from Hauzel, Mizoram, blue corner, Ngurbiakhlua Hauzel. And his opponent, standing in the red corner, 24 years of age, standing 169 centimeter and weighing 76.204 kilogram, from Hauzel, Mizoram, red corner, Lalruatzela Hauzel. Round 1. Blue corner hi Ngurbiakhlua Hauzel ania Ngurhi state championship bronze medal lo to atin Muay Thai lama to pro khel to china gold medal te po Muay Thai hian lo la to china professional boxing hero adebu mention Ruatzela hi sangni somni pathum pro fight champion khania chumi pialama chuanin title 5 sang ni somni pali a khanin lom oma alo nelo palhlau ani chuti rol chuanin e tumpui tur po hi boxer thatakan ya tin Ruatzela po hi boxer thatakan ya antha za a munam view turanga yang Hauzel vevenia anin chung em lo tor chon han ngai photila namang boxing a chuanin tero namang te soi thailo Ruatzela peteu pop pop maya tinga thengzel don nam khop mai Ruatzela hian voi ni hena lo chang to professional voi ni chaklo anei to boka professional experience anei to voi li lai mai lo khel to tinania chuti rolin
ngura hi boxing state bronze medal te po lo la to ne tin Muay Thai ate po bronze medal gold medal lo la to ani boka combat sports chon har satna anei thran pa lo ni in alanga enge anzel do ne round 1 ni meka tuna khanin Lalruatzela khana dong zau in ka sia dong zau mai ngura kut veram kha ngura hi ati thei mel riau mai ati landan hianin Lalruatzela tiang boxer tha hetia ama chon du to ke chet tir na khi ape mi alo ni ngura hian pro fight champion ani ti hi aselo ni mai hian alanga anor mia mai ngura hi eo amu no me akut porang le mai ngura ataksa en mai ain akut porang a chuti rol chuan anek pui hi opponent hi boxer tha tak mai ama experience nei tha ama wel da po lo champion to khani mo chuti chung chuan zam mi lo ne ko anai nor nun na sakhop mai alandan ai chuanin anin norton zak maya tunge chak tur sia thiamale har khop mai first round is so dear mai amu no maniang round khat na zo ma em mai kan soi tang khan super fight series 5 a hian bout som le pangalai mai entur om dona atuna hian bout thum na kan en mek chawnia LPS Arena hian thlonin he fight series hi en theni mi puite local sel ura kan soi tang khan Mizo ten boxer kan nei than berber te jing mi daldin sangate vanalom puite din Mizoram chanate baka Evil Thalina Junior te hey silaram filate silar shoi luang baka omega te po nei dona clear the ring tin zaina hin mei che boxing in hekan en dona nastari le renew bloget te arain matson dona nastari hi round 2 Arab Emirates UAE ron kalwang ani round ni na khelwele meka tuna khanin Lalruatzela khan pensau mai an mele na hianin an fit dai mai kati han pian en mai chon an fit vak lo ati mai tur ani amaro chu an fitness a thani ti chiang zu am sual la op ani ni nor zak maya next one shi mai chuan Lalruatzela hian next chok nem zok em okatia mar chong ngura hian anek khun hiron shevia Hauzel maya ron chang le thei riau mai mo arinain ati thei tlat ngura hian zama tum lo re Lalruatzela teng boxer tha ti lam khani lo ka knock out ngei don ti nek hian nek mia mai mo chuti rol chon Lalruatzela mengkar maya aril ru har film tha ti siat khop mai tuna khanin dong te zawa kan siat chu tuna khanin Lalruatzela pele zau mai anin don chok zau mai Lalruatzela hi boxer experience ani kan ti khan dulan nek na chang te setlata point ani vek boxia hi man chang kai ngai ni experience lo chon dulan nek na chang te en shelo nak te hi arem chang khian anna lo sim ti ni tak khian enga ama khian ngai lo ti mai tur mo knock out har tur chin ni an weight sim upon rit boxia game chuan
anh Tlem chào chuan về đều em ó thì thấy rất mấy tờ an ban an nek chuak nem bok an vai chuak nem boka chào về đều set em ót chu ti the trắng khop mai tràn po dia lan dan hi chuan in Lalruatzela in nek chuak tam jok em ó ti thấy à lên chak zewa tham lo mel khop mai round two dấu lệ đón der mai round 2 dấu lệ ta round two bị cả chuan Lalruatzela kan an nek chuak nem mol boka an nek phone hem jok nin alanga professional ni toy chuan round tin an score te hi han en te cha kom han che zung zung te maro chu ton chwa chuan ti rem sang theri lo te po ani ange Seconds, clear the ring. Round 3. anh in ngâm sọc sọc lắm ấy ngô ra hiện lo mà tum lo sim sim dia lan dan hian so ti rol chuan in Lalruatzela experience anh này na lang em ó ti thei training ka sia mai nek lo wa kena dula kian an nek nem khop mai ki ngura inven ngai na lian tak pakhat po ni tu na Lalruatzela dong zau mai a thona don a tum lo sim sim pan mia me ni pan mia me ni ri mia mai Lalruatzela hian knockout hi achak mel riu me lan dan hi chuan mo knockout hi a tum ru khop mai anor ngar mai ni Lalruatzela hian chuti Lalruatzela ngura hian anya inveng pa hian lo nor neklet china hi a hlom thin sia professional recorder sim hian knockout hi poimo em ni chumi tur chuan experience nei thazok Lalruatzela hian atum po tum ti Lalruatzela ngura hian khi lo neklet khi hlom em china film khurangai em ani tlem chuan in an chau ve to em o ati thei deuh in ka sia fitness lama 100% lo deuh mo ti thei bokin allanga chuti rual chuan in a hmu nom hle ni ha takan tilu sam te hmu nom na ti zual tu ni simsima sports a chuan an du enge an in hnuk dok thei renga amaro chu mani wait pui laka in hnuk dok du lo ha taka an fight let simsim boi hmu nom na hmu nom tham tling ve simsim ni Lalruatzela hian ga ta tlat maya chuti rual chuan ngura hian ada lem lawa kon fi takin a dinga ki enge advantage ani jok don nge engtin nge zel don disadvantage zok em ok lo te ke ma chuan ni atiro ga da chet deu tran tat me ya profe chinanga phei chuan mo lo phariau ni a hual chep le ari tak pop pop me nguran chang let vele ngura ron chang let that he to alan dan hi chuan in mu nom takani mu na phei chuan mo anin nek nem to khop maya an maya remot bo nek nem to ni third round na zole don der to mai zole to der mai mu nom hle mai
kan soi to ang khan tu na nek te hi Ngurbiakhlua Hauzel le Lalruatzela Hauzel ve ve nek ani a mu nam khop mai Seconds, clear the ring. Round 4. Last round ani de ta der mai. kan po ang hian tu na nek te hi Ngurbiakhlua Hauzel blue corner le Lalruatzela Hauzel red corner te an ni Ngur hian a thei to pa chua a chu ti rol chon a thei to pak a chuangai ni tun raw na hian ni a chan chu Ruatzela hian anor na sa si anek chuak nem to sia boxer experience ne ni te ro a knockdown na ange count lo khopa knockdown na nei ani lo chuan ke ma mu dana chon chakna chan sa cheto riau mai ngur tan hian a chan chu ngur hian a mai a chau ni lo a Ruatzela hian mai chau ni lo win adula te na ka te voi tam tak anek to sia ni chuan chuan chu ti rol chuan chanangai boxing hi chu soi thiam hi har ni thina a chak zo rin khat thutol thei reng boka knockout te po kan mulong ti soi thei me lo ni tu na han dong deu zau in na langa dong le deu zau ka da phui thei to lo a chau to ni ngur hi fit lo deu em ti alang in na shiata chu ti rol chuan in tlo me ro chu an tum reng lo katlom don lo ti ril ru an putla tani tu na hian ngur hian in gat hi ada lem lo hi apoi phang em ati theya chu ti rol chuan in Ruatzela hian an ti vak dan hi a she big lo ma ti thei tur ani a maro chu tia gat da thachung hian in la ti thei sel me ngur hi ama khop mai sport man takani ka sei phau thin hei trong ka moi lo ni lo ta sem lo the thiam tau la tlema tak sa thau ve ve chi an ni chir chi an ni lo ve ve chu ti rol chu endorsement an nei thak mai fuat an nei ni zoom sol hau om tak an ni ringot me ni an nek te hu na ni hialan ang hin ni lo ni Ruatzela hian dot zel mai Ruatzela dong zau mai kha in nek ang tia nin chau dun at khop mai round li na ni towa nguratan chuan invent pa knockout punch nei ngai ni chu ti ro chuan knockout punch nei hi har to power punch nei hi har sim chim to taksa chau lu tuk to chuan vai te hi zoi nak to lo thei lo wa gata da lo thin hi Ruatzela hian apang tangkai thei lo tlat lai hi enge ti zona te po om deu in kan thria anin khoi nuai kan ti don nge pui khop mai mu nom he mai tuna khanin round na zau le a tu nge chak zok don ti tuna tang rei lo te kan the thei tur ngai leila
Rizal tuan chang ril ke Rizal kan ngai thado na tun bao da hat nge chang zok zon dirin thiam har khop mai just the point bet atang Rizal tuan chang ril ke kan ngai thado na Lalruatzela Hauzel le Ngurbiakhlua Hauzel te nia Rizal kan ngai thado ne. After an electrifying 4 rounds of boxing, these are the points given by the judges. Judge number 1, 39-37. Judge number 2, 40-36. Judge number 3, 40-36. And the winner by unanimous decision is red corner, Lalruatzela Hauzel. Tunay nekmo nam takkan en Mizota ka khan Lalruatzela Hauzel at saka Battle in Mizoram Super Fighter Series 5 is brought to you by Grassroot Boxing Promotion and Crown Boxing Promotion in collaboration in association with Sete Boxing Academy and sanctioned by the Indian Boxing Council. Another sponsors of these events are USI Universal, iDoPlay app, doing the live stream, LPS and Icon Auto.